wola Mzansi njengoba nibonela ngensizwe la icini kami uyena koyilecturer noma uthisha okhiqize lentokazi le ebaqoqode bonke emakhanda khona lapha eBenedictine kwaNongoma kodwa awuqala ushethe ubani okabani wenzani la eminyangweni. Okay, sanibonani, igama lami nguThokozani wakankwanyana, ngi-HOD ngokwe rank yami e-college eBenedictine campus under the KwaZulu-Natal College of Nursing. Ngiyateacher ngiphinde ngibe ku-management. Phinde ube ku-management. Mhlawumbe usitshela ukuthi ke kuthatha ini ukuze umntwana akwazi ukuba kuleli zinga lalomntwana nemkhiqizile. Ke kuthathe ini? Number one, into eyayithathe lapho kuye kube i-commitment and dedication from kumntwana. Kuphinde number two kube i-support from the relatives ekhaya. Kuphinde kube naye ukuzimisela kwakhe simbone ukuthi okay umntwana uyazimisela if mhlawumbe nama-problem a-consult with the relevant lecturers ngokwama different modules akhona aqhubeke afunde azimisele. Absolutely. A-consult and then simsize ngakho konke akudingayo. Ungathini ukugqugquzela abantwana baseyikoleni njengamanje abafisayo ukukhula nanakho ke ukuthi kwayibona laba sebengaphakathi abasebenzayo niba motivate nithini kubalekile kancane kancane abantu behlale beyikhulisa. Yes. Okay, kubantwana basesesikoleni ababancane kubalekile ukuthi lapha nje ko grade 10 number 1 bebe sure ngecareer abafuna ukuyithatha after sebeqedile ukuze bezokhona ukuchoose ama subjects ngendlela e-right. Because nje mawufuna ukuba inesi njengoba nje bengamanesi laba kufuneka ukuthi umntwana abe ne-maths ne-science. Yes, and then aphase kahle futhi ngokwama points abe nama APS score above 25. Emva kwalokho ke is eligible ukuthi kanga apply abe unesi abuya sebenze ku department or asebenze kuma private hospitals or ngaye emasotsheni or wherever afuna ukuba khona as a nurse. Yes, ngicabanga ukuthi nifakele inselelo njenge Benedictine College ukuthi ke njengoba ni leader kwi province manje sekufanele niyibambe lapho ke ningashoni phansi. Futhi siyibambe lapho kakhulu uprincipal wethu ku Mrs JF Zwane uyahlelela every time encourage ukuthi support ama students ngayo yonke indlela. Siyabanikeza isikhathi sibafundise sibanike ikhathi individually be consult. That is why abaningi mangibatshela ukuthi ngabuya khona nami lapha abangikholwa ngicela ube ufakaze nje walokho ungasho phela okuningi ukuthi ngafeyila ini kubeke ngithi ngaba khona waba khona ubuyijunior lami hawu bakithi eBenedictine ngezimo ke izithizeke mhlambe ke nokuthi uNkulunkulu wayefuna ukukuchanela la wagcina kuphumile kwanesing waba la usukhona khona kodwa ufakazi ukuthi ngaye ngawubona umbombo wathi ufakazi wawusemva kwami sifunda singama students bahlale bengiphikisa bethi hayi wena yonke into wena uyayibala nizwele ke emakhaya bakwethu ibalekile indaba ibaqoqade emakhanda ngenxa yezinsizwa lezi ibambile ground kulungela ke bhayi.